ржаной. Да. Муст, мульт. Муст, мульт. Угу. А теперь спроси кого-нибудь, а что у тебя есть? Mul on mingi asi, mida ma ei tea. Aga mis see on? Aidake. Raba. See on raba. Väga kihvt on. Aga mis veel sul on? Nimeta kõiki, mis sa tundsid ära. Mis on Eesti vapp? Vapp, ongi vapp. Jah, lihtsalt vapp. Piim. Euro, Munamägi ja Lumehelves. Ja Lumehelves õige. Küsi kedagi edasi. No, mis sinul on? Ta juba rääkis. Ja. Ma ei tea. Mul on euro. Тебе опять сердце попало? Да. Не, ну это надо такое. Это я говорила. И хлеб. Лей. Руки лей. Pääsuke. Pääsuke. Munat. Süda. Hund. Suur Munamägi. Смотри, Munamägi, да, гора яйцо, да, Munamägi, да, гора яйцо. Mägi это гора, Muna это яйцо. Munamägi, да, она называется, он väike Munamägi, маленькая, да, гора яйцо, а есть большая, да, Munamägi. А еще, знаете, вот эта дорога, которая в старом городе, да, называется, вощеная такая из камешков, она называется Munakivitee. Яйцекаменная дорога. Munakivitee. Слышали когда-нибудь, нет? Mul on 3 muna, siis on minul raba, это как полота. Põline raba. Mul on puu, see puu nimi on tamm ja tamm on Eesti rahvuspuu. Siis on minul veel päike, nii suur päike. Ja siis on, ma ei tea, kas see on saar või mis see on? See on Eestimaa. See on Eestimaa, Eestimaa saar. Niipidi siin on Saaremaa, Hiiumaa, Eesti, Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti. Это гимн посередине. Hümn, да. Mul on tamm, mul on ruukis, mul on rahvaliblikas pääsusaba ja suur Munamägi ja lipp. Eesti lipp. Ja Näidake neile seda Munakivitee. Mu laps elab siin ja ette vaadata. Ой, я хотела сейчас неприличное слово. Потому что важно, когда у меня есть любопытство, да, у меня есть любознательность, и выучить язык можно везде. Приехала из-за... Я ее, наверное,